الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وخلق الخلائق أجمعين ورزقهم من الطيبات ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، ويحشر يوم القيامة أعمى. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل سبحانه وتعالى، فتقوى الله جل وعلا هي الزاد ليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إخوة الإيمان، لقد عرفنا خلقنا الله جميعا لكي نعبده ولا نشرك به شيئا، فلذلك الأنبياء والرسل كلهم جاءوا لهذا الإسلام، كلهم جاءوا لهذا الدين، وهو الدين الحقيقي. قال جل سبحانه وتعالى:
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا في آية أخرى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يدي الله سبحانه وتعالى يتوري ودني مكانكو الله تبدو ليدي أكمو سندري حقود لبدي أنيبمو e hoore ɗum ɗo fof tawi heeferaɓe ɓen kamɓe koɓe jaggiduɓe e yamirooje ɗe allahu on yamiri e haɗooje ɗe allahu on haɗi. O waɗi jemma on e ñalorma on hiɗi luutondira hollugol kanko allah subhanahu wa ta'ala mbawdi makko e doole makko e kattane makko fiyo ɗum wona maande yimɓe rewoɓe allah subhanahu wa ta'ala jarnamo anda kanko allah wa makko ala ko kanko tagi tagore nde fof ko kanko woodini kala ko wooda. hiɗen yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala nde tawno yettore nde woodanimo ka aduna e kala fara, yettore nde woodanimo e kala hunde. O tagi tagore nden fof o arsiki tagore nden fii honɗum fiyo tagore nden remumo kanko ɗum allah subhanahu wa ta'ala. ɓayru ko kanko ɗum tagi, ko kanko ɗum arsiki, ko kanko ɗum wari, ko kanko ɗum wurni, ko kanko laaɓi leydi e kammu. tagore nden arsika arsikeji yaajuɗi nemaji mawnuɗi ɗuuɗuɗi ɗi tawata kontugol wawa andude ittiri majji. tawi ɗum ɗo fof allahu on ko landi en ko hunde wotere. koyen wi'umo kanko allah o jarama, koyen weltanomo weltoren ko o waɗani en kon. si tawile en jaɓi en nani en ɗoftike manal moolanagal kadi no woodani en ñande ruttiɗen ka makko kanko allah subhanahu wa ta'ala. koyer rewmo ɗum jaɓen tun ko wi kon beretaɗa men on haɗitoɗen ko haɗa ɗen kon. si en ari bonnude tuuɓen ruttoɗen ka makko kanko allah yurmede makko nden o yaajude o yaafo en o yurme en e hoore ɗi arsikaji ɗi o arsiki en fof ka aduna ɗo nemaji ɗuɗuɗi ɗi en anda ittiri muɗum. o marani en kadi arsikaji go'o yaajuɗi molanaɗi ɗi tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki e yewtere maɓɓe ko woni kon ka aljanna. ɓernde ni jaafi haa andi ittiri muɗum, nowru nanaari ko weli haa sifa ko weli ko woni kon ka aljanna. yiitere yi'aani ko laba haa hewɗiti ko woni kon ka aljanna. ɗum ɗo fof kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala on wona fi hoore makko o tagani ɗum, wona hoore makko o tagani aljanna. o haajaka e ñaamugol e yarugol e neminagol. ɗum ɗo fof ko enen o marani. si en jaɓi ko o wi en kon en ɗoftike mo o naadoya en ka tawata nun ton en yamirtake, en haɗetake, en kerantake, en waɗay ko faala ɗen, en accay ko faala ɗen, wondude e timminanede kala ko mankuno, okkede jellal duumo tongal, wuura gurdal ɗan tawata mayde alanaɗam, ɓeydane nemaji ñande wo ñande
ko sabuna kanko Allah o humpiti en ko woni kon ka meɗen lannata ko woni kon ka makko kanko Allah ɗum lannata nde tawno noon sifa makko ala ñande o ñande himo moƴƴini kesum ko tawata lannata ñande o himo ɓeydani en nemaji makko ɗi ɓeydani en faaleji me en ɓeydani en biiji weloji goo ɗi tawno en anndani ka aduna ɗo ɗum ɗo fof ko si en jaɓi ko yamiɗen kon e hoore ɗi nemaji ɗi o nenini en fof ka aduna ɗo ko enen kadi ɗi nemaji ɗi o jandi fi mum ka deftere makko ɗulle ko o aljanna ko enen o aljanna habbi musidɓe julɓe tedduɓe iɗen toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo yawtan en o yaafo en hiɗen tuuba insino ka makko bakkatuji men ɗinnotiɗi yurmede Allah nden no mawni ko sabu ɗum waɗi hiɗen tamɗinorimo kanko Allah ka o yaafi en sabu yurmede makko nden wona sabu ɗuɗugol golleji meɗen wona sabu fanɗugol bakkatuji meɗen ko sabu yaajugol makko yurmede makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum feƴƴi hiɗen seedi to kadi oɗo annabajo ko hoojo tedduɗo mawnuɗo mawninaɗo yiɗaɗo yeɗa ɓuri tagore nden fof jomiraɗo subhanahu wa ta'ala on suɓike mo nelirimo ka ɗo diina gonga ha oɗo annabajo o dari o dartani ko Allahu o yamirimo kon o remi Allah o holli en o ɓanginani en laawol laaɓugol feewugol hentingol ngol tawata jemma maggol e ñalorma maggol no fota ter hiɗen toro jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo juulu e oɗo annabajo o hisnamo o yoɓa wondunoɓe e makko dartodi e makko yeeyi ƴiiƴe muɗum yeeyi wonkiji muɗum yeeyi jawle muɗum yeeyi ɓuttuji muɗum dari dartani kaaɗo diina ɗum waɗi sabu hande enen ka wonɗen ɗo duuɓi ɗuuɗuɗi feƴƴi hakkunde men e maɓɓe kono haa jooni si en rewti e batteji maɓɓe en sikkay ko jooni diina l'islam ari hakke ko ɗum laaɓi feewi nunɗi weli laaɓi ɓangi senndidiri hakkunde goonga e fenande nde tawno ɗum ɗo koko darana dartana kanko Allah o okkiɓe ɓural mawgal yo joomiraaɓe subhanahu wa ta'ala on yoɓuɓe joddiniɓe hande ndin e muɗum kamɓe e kala jokkitirɓe ɓe ƴiwti ɓaawo maɓɓe jokki batteji maɓɓe huwinoɓe huwirno non huwi haa kaɓe huwuno ɗon hatti kaɓe hattuno ɗon yo Allah taw hara ko e maɓɓe tawaɗe musidɓe julɓe tedduɓe ɓawta en andude tagore nden fof ko tagira ko fiirewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala en andi ko dewal makko ngal woni ko tagira ɗen annabaɓe attiɓe ɓen fof annabajo men o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe fobbu maɓɓe ko addiɓe ko laɓɓinangol e ɓanginangol en ka ɗo diina l'islam ka diina l'islam wona nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fuɗɗi ka addude ko ɗum waɗi si on daari ka Qur'an on taway annabaɓe ɓen fof maɓɓe ina ɓe attaɗo neleede on annabi Nuh haa ɓe sakkitaɗo neleede on nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe fobbu maɓɓe ko huunde woode woni ko ɓe addi ɓe fobbu maɓɓe ɓe addaani ko serti ayeje alqur'ana ɗen ɓe tabintinnani en ɗum si tawino kadi hara defte attinoɗe ɗen alqur'ana on tippade hara alyahudu e annasara ɓe ukkano juuɗe maɓɓe e nder defte ɗen ɓe jiiɓiɗe si en fontiɗe en jangi en taway ko adduno kon aram e annabaɓe aramɓe ɓen ko ɗum tigi addi oɗo annabajo meɗen ko ɗum waɗi kanko Allah so wi'i Muhammad andu dey men wahayini e maɗa wano men wahayinirno non e annabi Ibrahima o konti annabaɓe fof annabi Ibrahima annabi Nuhu annabi Isa e Yunusa e Haruna e Sulaymana
e Dawuda ɓeeɗo ɓe fof maɓɓe ko diina l'islam woni ko ɓe addi musidɓe julɓe tedduɓe e hoore ɗum kadi no woodi annabaɓe ɓe tawata koɓe guluuje ko Allah ɗum andi ittiri maɓɓe ɓe tawata Allah o yewtaali en fi maɓɓe ko ɗum waɗi kanko tigi subhanahu wa ta'ala o wi'i minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk ka yewtugol makko wondema hollugol annabaɓe no ɗuuɗi o wi o neli nelaaɓe buyi ko addi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no e maɓɓe ɓe allahu o yewti en fii mum ɓanginani en fii muɗum no e maɓɓe noon kadi ɓe joomiraaɗo on fanki fii maɓɓe kono o yewtaari en fii maɓɓe kono ɓeeɗo ɓe fof maɓɓe ko huunde wootere woni ko ɓe addi holɗum woni nden huunde nde ɓe addi ko wiyetee l'islam si on ndaari ko wiyetee kon l'islam ngol konngol wonaaka alqur'ana ɗo ngol fuɗɗa gollitireede ka joomiraaɗo on mooɗiniri annabaɓe fof maɓɓe yamiri en ye en gonɗinɓe ye en gonɗin defte tippinaaɗen e maɓɓe ye en gonɗin kadi nde deftere tippinaaɗe e men ɗo o alqur'an o wi'i wondema wa nahnu lahu muslimuna kalani bonde aayeji heewɗe ɓeeɗo annabaɓe ɓe fof maɓɓe Allah wiye wi'u ko ɓe wi'uno ko honɗum ɓe wi'uno ɓe wi'i menen dey komin jebbiraniɓe Allah muslimuna ayi komin julɓe oɗo kalimatu muslimun mooɗidiri annabaɓe addiɓe arde ɓen fof maɓɓe ɓe yewtaɗen fimum e ɓe yewtaka fimum humpiti wondema ɓe dey hay koɓe julɓe si tawi ha hande diina kam feccama ka waɗama fecce woɓɓe wi'i ɓeeɗo ko chrétien ɓeeɗo ko diina ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓeeɗo ko juif ɓeeɗo ko bouddhisme diinaji inɗe joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala on golli en dog ko enen ko tagore nde e yeddugol maye Allah woni ko sendi hakkunde annabaɓen fedi penaale ɗayni yimɓe ɓen wi'i annabi Isa hari ko kaadina ɗo jokkuno annabi Musa hari ko ɗum ɗo jokkuno menen koko annabi Isa addi kon min jokki ko hombo jokki ko annabi Isa addi kon ko julɓe wonɓe ɓen e hoore ko nelaaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam addi kon so ndaari aayeji ɓurɗe no holli ko ɓe annabaɓe addi kon hollugol sertaɗe ko nelaaɗo addi kon allahu o wi'i ka suratu shura wondema shara'a lakum min addini ma wassa bihi nuhan walladi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ddina wala tatafarraqu fihi kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi musidɓe julɓe tedduɓe oɗo aya alqur'ana holli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mofte maɓɓe ɗen shar'inama e maɓɓe ɓe addanama ɓe jotnama ɓe wasiyama yo ɓe jokku ko annabi nuhu wasiyamo kon ma wasso bihi nuhan walladi awhayna ilayka konkomen wahayi konkomen yaminno annabi nuhu yo jokku ko konkomen wahayini e maɗa ya jokku annelaaɗo koɓe yamini kon annabi nuhu ko ɗum ɓe yaminma si tawi noon oɗo addaɗo on nereede e nelaaɓeɓen fof yamirama ɗum ɗo holli annabaɓe luttuɓeɓen fof kadi ko ɗon natori ko ɗum woni koɓe yamira walladi awhayna ilayka wama wassayna bihi ko ɗum kadi min wasiyi wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa ko kaaɗo diina l'islam kadi woni komin wasiyi min jonni annabi ibrahima min jonni musa min jonni isa ko ka diina woota pet diina kala faalaɗo jokkude diina tawa o heɓay nafa ko o jokki kon o daɗa lorra ko ka ɗo diina l'islam o jokkata allahu on tabintinni ɗum e aayeji hewɗe o wi inna diina o wi'ete kon diina goonga on diina ka Allah faala kan ɗo ka makko kanko Allah inda allahi inna diina inda allahi al islam o wi'ete kon diina ka Allah ko l'islam o holli e aya o kala ɗo jogi diina go'o hara wona l'islam o holli haray o perdi o jaɓantake ɗum si o hewtoy
yi kadi lahara nde foppuno habbi joddi yoɓeede naatugol aljanna ɓayru wonɓe jokkude ɓen diina fof ko woni wi'ude kamɓe ko Allah ɓe woni rewde ko ledde Allah ɗen ɓe faala daɗude ko aljanna Allah on ɓe faala naatude awa joomiraaɗo laɓɓini ɓangini laɓɓini bos holli kala faalaaɗo heɓude daɗal ngal heɓoya nema on daɗa ledde ɗen ko oɗo l'islam o jokkata mo ari dow kala fara tawi wona oɗo l'islam o ardi e muɗum Allah holli o jaɓantaake ko o jokkunokon si tawna l'islam o holli kadi haray lahara ko o pedduɗo ɗum ɗo oɗo aya alqur'an holli en kala hunde nde goɗɗo jokki kala diina ka goɗɗo wi'i yo jokki hara wona l'islam si o maayi ko atti o naatude ka diina l'islam Allah holli haray oɗo ko yiide o naatoyta ko dow woni luttirde makko hay jokkuɓe wen diina l'islam haa e laawol ɓe yilti ɓe wattiti diina l'islam kamɓe jokki goɗɗum go'o ɓe maayi hara ɓe duubaali ɓeeɗo kadi Allah holli laɓɓini ɓangini holli wonde makko yiite ɓe naatoyta ko dow woni luttirde maɓɓe kanko joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala o wi'i wa man yartadide minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويكالا يلتينو يلتي كدين مودم كدين الإسلام وما يتوقع كافر حرق توبال وأدي كالإسلام أدو مايبه الله وولي كبير وتجيوني بقول جمع بين توتا بوني habitat a'maluhum fi dunya ko gila ka adna ɗo taw tawata golle maɓɓe ɓe boni ko ɓe jokkuno boni diina ko ɓe jokkuno ɓay wona l'islam ɓe jokki Allah wi fa ulaika ashabun nar ko ɓeɗo tigi kadi woni yimɓe yiite ɓen siɗa humpa naatoyowo yiite ɗaɓɓutu ha yi'a maayuɗo tawa wona julɗo tawa wona ka nder diina l'islam o maayi haray ko ya fellitu wondema oɗo ko yiite ko naatoyta ko maayiɗo e nder diina l'islam ko bakkatuji makko ɗi mawni woko ɗi tiiɗi e wawata taƴanade mo yummere Allah nde aqidatu ahlusunnati waljamaa aqida selluɗo on no holli si goɗɗo maayi ko julɗo haray ko hakkunde makko e Allah si Allah wonno faala ko yurmemo o yaafomo o naadamo aljanna simo faala kadi o lettamo kanko Allah kono ko ɓen ɗon woni en annda ko honɗum woni hakkunde maɓɓe e Allah ko honno Allah jogitoroytaɓe si o yaafotoɓe ma si o lettayɓe kono mayɓe ɓen to hara wonaka nder diina l'islam koyen fellitu ande ɓeeɗo ko felle letti ko yiide ɓe naatoyta sikke wo ala alqur'ana tabintinan ni en ɗum no woodi ayeji ɗuɗuɗe holɗuɗe mo maayi ko keɓeero ko naata yiite mayɓe ɓen ko ɓe heeferaɓe ɓe naatoyay ka yiite ɗen ayeji ɗuuɗi ka nder deftere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala en anndi jaka oɗo l'islam ko oɗo woni diina goonga si tawi hiɓe yiɗi annabi Isa jaka ko en jokku ko nelaaɗo meɗen on Muhammad sallllahu alayhi wa sallam addi kon si en jokki ko addi kon haray ko enen tigi woni siɓɓe e yiɓɓe annabi Isa ɓen ko enen tigi woni siɓɓe e yiɓɓe annabi Ibrahima ɓen ko enen tigi woni jokkuɓe ɓen ko annabaɓe attiɓe fof adduno kon e jaka en anndi ko enen e ɓeeɗo kadi woni ko wondoyta ɓayru koko ɓe adduno kon ko ɗum jokkuɗen joomiraaɗo hawjita en fof enen e maɓɓe hara ko enen weeroyta e werde wootere ka jannatul firdawsil a'la ko ɗum ɗo woni joddi kala jokkuɗo ko annabaɓe addi kon ɓayru en ndaari en tawi hannde aduna mo fewni ɗen on e muɗum ko aduna ɓulɓiniiɗo yurmuɗo nde tawno goonga e fenaande gillondiri haa feƴƴiti si tawi wonaaɓe Allah arsiki ɓen janngugol deftere Allah nden jannga maakuuji nelaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam hannde goonga e fenaande no gillondiri e aduna on no hukkoniri no hulɓini yi'a hay yimɓe tawɓe ko julɓe no daro wi'a diinaaji ɗin fof ko gootum
kala diina ko jokkuɗa ko Allah wonɗa rewde haray goto anda ko humbo jokki ko feewi ko Allah tun andi jokkuɗo diina gonga ɗum ɗo no holli oɗo julɗo ko julɗo mo gonɗinari Allah subhanahu wa ta'ala si wona ɗum Allah yeetota ko en ko honɗum woni gonga joɗoɗe wiyen en anda ko humbo jokki gonga haray ko Allah tun andi jokkuɗo so Allah ɓuri andude kono noon o andi ni en si o fankuno o addani alquran o nelani nelaɓe wiyen harayno ko Allah tun andi ko diina on ka woni gonga kono ɓay o addi alquran o addi nelaɓe ɓen o laɓɓini bos o sendidiri jemma e ñalorma hande kadi hanana julɗo ka o daro o wi'a ko Allah tun andi ko diina on ka woni gonga goto anda ko diina on ka woni gonga ɗum no holli oɗo ko wiyete kon aqida selluɗo gonɗingol ko hana gonɗinede kon ngam gonɗinal ngal tabitari e ɓerde makko nden aqulu ma tasma'un fa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان يقول الله جل سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسيب جلبة الدبة يدي الله سبحانه وتعالى أولو الله متوتا ko kanko tagi tagore nden ko kanko jeyi tagore nden ko kanko woni yurmeteɗo julɗo e kefeero ka aduna ko kanko kadi woni mo yurmede mum nden hertani julɓe ɓen tunkala fara ko kanko woni lanɗo laamiɗo aduna e laafara lanɗo ñalande joddi kuuɗe en seediti ke nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko ko jiyaɗo makko o yoddini nelal ngal no o nelirano yo allahu on juunuɗe makko hisnamo kanko e sahabaɓe dartoɗuɓe wontini e makko yangani diina l'islamu kan yo allah subhanahu wa ta'ala on waɗu taw yo allah taw hara ko e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe yo taw hara ko e batteji maɓɓe woni ko jokkuɗen en torikemo wota o waɗu ngaywu hakkunde men e ɓeeɗo wota o waɗu ngaywu koto e konnaagu hakkunde men e maɓɓe nde tawno ɓeeɗo ko ɓe yangani koto l'islamu on en eɓɓodirda e maɓɓe ka golle si allahu on waɗoyi en ka waɗi ɓe ɗo haray ko yurmede allah nden mawni kono saa'i mo ɓe yangi on ko saa'i sattuɗo jawle ɓe ɓe dépensi ɗen ko jawle ɗuuɗuɗe ɓe gondini fewdo gondinal fewdo tawno kala gondinɗo o biyete o yenne o ware o ledde nen noone ledde ɗen fof o raɗe o yaltine ka ɓengure makko jawle makko jatte kono ɓeeɗo ɗum ɗo haɗaali ɓe tabitugol ɓe ko allah addi kon ko ɗum waɗi so waɗi ɓural moolanagal hakkunde men e maɓɓe o yamiri en o wi'i wondema de walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ko hanani en enen iwtirɓe ɓaawo ko wi'ugol Allah min torikema min jeeɗima yaafo men menen e ɓen musidɓe amen aditiiɓe men ka diina l'islam Allah wota waɗ ngaygo hakkude amen e maɓɓe min torikema Allah yuuɓumen min fof yaafoɗamen ɗum ɗo holli wondema jogitugol yewtereji ko feƴƴuno hakkude sahabaɓe wiya ɓeeɗo no boni wiya ɓeeɗo no moƴƴi ɗum ɗo ko maande malkiseede ko sabuna Allah haɗi en wondema yewtere to few ko woni hakkude men hakkude maɓɓe kon ko feƴƴi kon hakkudeji maɓɓe Allah ko yarlike ɓe yaafike ɓe wi'iɓe radiyallahu anhum Allah wi kongol ɗo kongol wiyeten si Allah yeeti ken ko wiyeten kon en acci ɗon ko yeetaɗen kon en yahi e jokitugo ɗaɓɓita yewtereji go'o hare e yeddi oɗo aya alqur'an Allah dow wi'iwota e waɗu ngaygu hakkude men e maɓɓe ɗo ko aya alqur'ana tigi yamri en ye en tabitu ye en to Allah yo yaafo en fof enen e maɓɓe ko sabuna dow ɓe ɓuri en hewtitota ko ɓe ka golle kono en torike Allah yo seebu ka yurmede makko e o hawtitoya en fof enen e maɓɓe weeroyen e werde wotere musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala on timmini ka ɗo diina l'islam ñande diina kan timmuno Allah tigi wiɗi o timminani en diina men kan alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mi suɓanike on oɗo l'islam diina ay Allah holli e oɗo aya kadi ko diina l'islam kanko suɓi musidɓe julɓe tedduɓe si on daari o qur'an e aya goto bet si Allah adduno holli ko l'islam woni goonga hiɗen andi ɗum ɗo ɗum hara yoni ko holla e wondema ko l'islam woni goonga kono ɓay Allah no andi keferaɓe yimɓe jilliniray goonga e fenade aroye e oɗo aduna ha goonga e fenade jillodirana yimɓe ɓe o addi ayeji ɗuuɗuɗe wi'ugol ko l'islam woni goonga ko l'islam woni goonga wota on jokku dina sina l'islam awa ɗo so on jokki dina arna l'islam haray on perdi koni jokke l'islam koni ko ɗum aramɓe ɓe adduno koni ko ɗum annabajo non on addi koni ko min tigi Allah suwani on nokkugo Allah wi'i munibina ilayhi wattaqu wa aqimu ssalata ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ونجيب بكاء دينا نمن جلدنا اتون زكاون الله سبحانه وتعالى وي وتقوى ان هافراء مشركين كلا كافر مجبال دين الاسلام عليكم كافر haysi o wi'i komi chrétien jo haray ko kefeero Allah noddirimo si o wi'i komi juif jo ko kefeero Allah noddirimo ko sabuna salagol ko Allah addi ko kala ko joppuɗa ɓawdo ɗum ɗon haray ko a kefeero on tigi heɓi kalima wiyeteɗo l'islam wo tuma o tabiti o naati ka nder diina l'islam o jaɓi ko l'islam o woni goonga sina ɗum kala ko o jokki haray ko kefeero Allah winomo tay wawa maɓɓe dey ɓen senduɓe diina kam farraqu dinahum ɓe sendi diina maɓɓe kam ka diina l'islam ka Allah addi wa kanu shi'an ɓe laadiɓe waɗi becce becce tawi kullu hisbin gooto kala ɗum e ko jokki kon bima ladayhim farihuna no weltori gooto kala e maɓɓe chrétien ɓe ɓen no wiwde ko kañum mari goonga juif ɓe ɓen no wiya ko kañum mari goonga rewoɓe leɗɗe e kaaɓe e goode e nayi no wiya ko kañum mari goonga tawi noon Allah holli pelleji ɓeɗo fof ɓe wawata heɓude goonga Allah on laɓɓini posto on ɗum woni goonga sendidiri ha laaɓani en ko ɗum waɗi sabu angal jokkugol ka ɗo diina l'islam si woni keferaɓe naadoyama ka nder yiide ɓe wulla ɓe sonka ɓe nodda yimɓe aljanna ɓe ɓe wiya yimɓe aljanna min torike on an afidu alayna min alma juure ndiyam e amen yiide ge sunni men ledde ɗe muusi e amen an afidu alayna min alma hibbane men ndiyam
min dara si tegen dano to maɗum min heɓa komin yara maɗum addane min kala ko Allah arsiki o yo yimɓe aljanna immorde e ko yarete e ko ñamete e ko yakkete aw mimma razaqakumullah okkore min kala ko Allah arsiki o nde tawno ɗo kamin woni kamen en soñi ndaare ɗo musidɓe Allah wi'i qalu yimɓe aljanna ɓe wiya inna allaha Allah harramahuma ala alkafirin o harmi